Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, riramwubaka kandi riramukomeza mu izina rya Yesu, amen. Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko wagera ku nzozi zawe, haracari ivyizigiro ko ndwara wayikira, haracari ivyizigiro ko washika aho abandi babashiye kugera, utarapfa ntiwihebure. Haracari ivyizigiro ko wavyara ukonsa ugahika nk'abandi. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana iguhezagire cyane. Tugiye gukomeza icigwa twatangiye, kirafise teme ivuga ngo ni gute nafata ijambo ry'Imana rikancikira ubuzima. Ni gute nafata ijambo ry'Imana rikancikira ubuzima. Haleluya. Twasomye muri Matayo ibice 4 umurongo wa 4, ngaramwishura ati vyanditswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Iryo jambo tuhagazeko ngo uwo muntu natungwa n'umutsima gusa, ngariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Bisigura ngo ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana rirashobora gutunga ubuzima bw'umuntu. Ijambo riva mu kanwa k'abantu rirashobora kugusenya, rirashobora gusambura, rirashobora gutakariza ivyizigiro, ariko ijambo riva mu kanwa k'Imana rirubaka, rirakomeza, ririrura abari mu mubabaro, ndetse ijambo riva mu kanwa k'Imana rikura hasi rigashira hejuru. Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe Mwami Imana nitara rimurika ku birenge vyanje, kugira ngo sinsitare, kugira ngo mbashe kugenda ahabona. Ijambo ry'Imana ni umuco wo kunzira yawe. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni Imana. Uko ijambo ry'Imana rigwira muri wewe, niko Imana igwira muri wewe. Uburyo bwiza bwo kwirukana Satani ntabwo ari ugukemeya kwirukana canke kuguma usenga ngo ndakwirukanye. Arabatora amabuye bagahondagura, ngo ndahondaguye Satani. Akiriga umunsi wose ahondagura amabuye, ngariko arahondagura Satani. Abandi bagatora inkoni bakirirwa bakubita hasi ngo bari gukubita Satani. Biriya ni komedi. Satani ntabwo akubitwa muri buriya buryo. Uburyo bwiza bwo kwirukana Satani mu buzima bwawe, reka mbabwire, njewe nta nubwo njya musenga, nta nubwo njya musengera, nta nubwo njya senga nirukana abadayimoni. Ayo masengesho nyakora gake, ko ndazi ko ndizuye Imana, ndazi ko ndi umuco. Birivuga ngo umuco n'umwiza nibibana, aho kimwe kiri ikindi kirahunga. Ndizera ko mpagurutse ngenda, birivuga ngo iyo Imana ihagurutse abansi bayo barasanzara. Imana itubamo, Imana idukoreramo, twahindutse inzu y'Imana. Mpagurutse ngiye, ni Imana ihagurutse igiye. Raba sotalamande, abanzi bari mu nzira bategerezwa gusanzara, ivyo bari bateze ku nzira yanje bitegerezwa gukugwaho. Iyo niyo conscience ngendana nayo. Prezida iyo ahagurutse ava ku kirimba aja mu yindi ntara cyangwa ahandi hantu, hari igisirikare, hari igipolisi gihagarara mu nzira kugira ngo kizibira mu modoka, kugira ngo kirebe umutekano wa prezida. Nawe uri umwana w'Imana, uri umwami, niko birivuga, kandi ukaba umuherezi. Inzira zawe zose uhaguruka ugiye gucamo, hari abamarayika bakwitangira imbere bagategura umutekano wawe. Hari abamarayika iyo waryamye bataryama, baba ari maso kubw'ubuzima bwawe. Bakristo muri kunyumva, murakwiriye kugendana iyo conscience, apana kugira ubwoba bw'abadayimoni, apana kugira ubwoba bwa Satani. Birivuga ngo Satani Imana yamushize munsi ibirenge vyacu. Ibaze gutinya umuntu, birivuga ko bamwambuye ububasha bwose. Umuntu birivuga ko bamusize munsi ibirenge vyawe, ariko ukagira ubwoba nawe. Alebosi amakando. Uko nuko utamenya. Niyo mpamvu birivuga ngo abantu b'Imana bishwe no kutamenya. Birivuga ngo muzamenya ukuri, ukuri kuzaba kwidegemza. Abakristo ni mushaka kumva ukuri, abakristo ni mushaka kwigishwa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe Satani abazingira mu kabiriti akabagirira uko ashaka. Ni kubera hari ivyo mutaramenya. Birivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera
gukomera abakora iby'ubutwari. Gukomera k'umukristo ni guhagaze mu kumenya amafaranga atunze, ni guhagaze mu kugira amamiliyaridi kuri konte. Gukomera k'umukristo guhagaze gukumenya Imana. Gukomera k'umukristo ntabwo ari ukugira imodoka, ntabwo ari ukwitwa perezida, generale, majoro, kwitwa amazina yo muri no sakomeye. Aha gukomera k'umukristo guhagaze gukumenya Imana, guhagaze gukumenya uwo ari we. Menya Imana, numenya Imana uzaca umenya uwo uri we, kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Birivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bahite bakora iby'ubutwari. Kubera iki abazi Imana bakomera? Ni kubera uko umenya Imana niko nawe wimenya. Aya ukumenya ubushobozi bwayo niko nawe umenya ubushobozi bwawe. Kubera Abefeso 5:1 avuga ngo twigane Imana nk'abana ikunda. Twashiriho kwigana Imana, apana kwigana abantu. Uburyo bwiza rero bwo kwirukana Satani mu buzima bwawe akagenda burundu ni ukugira ni ukwiyuzuzamo ijambo ry'Imana. Uko wakira ijambo ry'Imana ni kumwijima ugenda, kubera ijambo ry'Imana ni itara. Uko uwo muco uwakira mu buzima bwawe, kubera umuntu agereranywa n'inzu. Uko rero iyo nzu yawe uyizanamwo amatara, uko amatara akomeza kugwira niko wa mwijima niko uzinjira muri iyo nzu, ku buryo n'igitutu cawe kitazaboneka, ku buryo atamwijima na mukeya uzigera ugaragara muri iyo nzu yawe. Umwijima ni Satani, n'abadayimoni, n'abarozi. Umwijima ni indwara, ni ivyago, ni ibibazo. Iyo bavuze umwijima baba bavuze ikintu cyose kibi, kandi icyo kintu cyose kibi gifite isoko muri Satani. Iyo bavuze ibintu vyiza baba bavuze umuco, ni ukuvuga umuco baba bavuze Kristo, kandi baba bavuze Imana, kandi umuco baba bavuze twebwe. Ko Yesu yavuze ngo mbagize umuco. Yohana ivuga ko Yesu yari umuco wari uje kumurikira isi, ariko n'abagiye kuva muri ino si yasize atubwiye ngo natwe turi umuco. Bisigura ngo kurya nari meze nkiri hano niko namwe mugiye kubandanya mumera muri hano. Biri kivuga ngo iki nimwizera ivyo nkora namwe muzabikora, mukore nibibiruta. Birivuga ngo ndagiye kwa Data ariko simbasize nk'ifuvyi, nzabarungikira umwitsi ari wo Mpwemu Yera. Ahandi havuga ngo zagaruka kuri mwebwe. Birasigura ko waje uwagarutse ujya Mwuka Wera niwe Kristo nyene. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo jewe na Data turi ikintu kimwe, jewe na Data turi ikintu kimwe. Imana na Data, Yesu Kristo ni Imana n'Umwuka Wera, ntabwo ari ibintu bitatu. Ni ikintu kimwe gusa gikorera mu buryo butandukanye. Twari ko tuvuga rero uburyo bune wakoreramwo maze ijambo ry'Imana rigacika kuba ubuzima mu buzima bwawe, rikambara umubiri. Ni gute nafata ijambo ry'Imana rikancikira ubuzima? Ibintu bine rero wafata maze ukabikoreraho, maze ijambo ry'Imana rikagucikira kuba ubuzima bwawe. Ikintu ca mbere ni ugusoma ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana. Yoshua 1:7 n'umurongo 8. Imana ibwira Yoshua ngo ibiri mu vyagezwe vyanje gusabirimbure ku murango no mwijoro, ngo kugira ngo uzagira amahirwe kuvyo uzakora byose. Urakeneye amahirwe mu kazi kawe, urakeneye amahirwe mu buzima bwawe, urakeneye amahirwe mu byo uri kurakora byose. Ijambo ry'Imana rikwiriye kuba muri wewe. Ijambo ry'Imana ukwiriye guhora urisoma, ukwiye guhora uryumva. Nimba ari abantu bahora wumviriza cyane, ikintu ukwiriye kumaraho umwanya munini ya cyane ni ijambo ry'Imana. Ariko Satani kubera azi ko ijambo ry'Imana ari ryo rikuru, ari ryo riri mwibanga, ari ryo riri mu butabazi bwacu, Satani yakuyeho n'umwanya w'ijambo ry'Imana mu itorero. Umwanya w'ijambo ry'Imana ntabwo ukiboneka. Ni iminota 15, iminota 10, iminota 5, iminota 20 ngo sindabatinza ngo nukubibutsa. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ukwibutswa, nukwigishwa. Haleluya, nukwigishwa. David avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntoye kugucumuraho. Umukristo yabitse ijambo ry'Imana mu mutima ntabwo acumura. Abari bitse mu mutwe nibo baza kwibutswa, ariko ababibitse mu mutima ntabwo babibutsa, ahubwo iyo bakiriye ijambo bararikorera akazi. Haleluya, ngo gusoma ijambo ry'Imana, nguzaririmbure ku murango no mwijoro. Kurimbura ijambo
ijambo ry'Imana nukugira ni gusoma ijambo ry'Imana maze ukagiyumviraho ukiyumvira ico rivuga maze ukagishira mu ngiro, niko kurimbura ijambo ry'Imana. Kurimbura ijambo ry'Imana ndasubiyemo n'ugusoma ijambo ry'Imana hama ukiyumvira kuri ivyo vyanditswe wasomye, maze ivyo vyanditswe wasomye maze ukavyirabishaho, hanyuma ukabikoreramwo akazi, hama ukabigenderamo. Uko niko kurimbura ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana. Mukristo uri kuranyumva mwene data, ijambo ry'Imana ribe muri wewe rigwiriye, ni uzakomera. Satani ntazagukura, abarozi nabo bazagukura. Ijambo ry'Imana niba muri wewe, niho birivuga ngo muzanywa ivyica ntaco bizabagira. Impamvu abasore batatu batahiye mu muriro ni kubera bari basomye ijambo rivuga ngo mu muriro ntidusha, amazi menshi naturengera. Yesaya 43, inzuzi nizidutembana. Ayo majambo barayasomye arabakomeza, abatera ukwizera, bituma babaterera mu muriro. Birivuga ngo umuriro uturira iminyororo, wongera uturira n'ababatayeyo, ariko bageze mu muriro bawugendagendamo ataco babashije kuba. Umuriro ntabwo wase guturira abasore batatu, umuriro wase guturira rya jambo bari biseye. Niyo mpamvu bageze mu muriro ntibabonye abantu batatu, babonye abantu bane. Iyo umuntu yakiriye ijambo, iyo umuntu yizeye ijambo, iyo umuntu yasomye ijambo akaribamo akarigenderamo, ntabwo aba ari wenyene, aba ari kumwe n'Imana. Nubona umuntu mwibarabara, iyo yasomye ijambo ry'Imana, yumvise ijambo ry'Imana, agendera ku ijambo ry'Imana, akora ijambo ry'Imana, ujya muntu ntabwo ari wenyene, ujya muntu ari kumwe na Kristo. Nuzopima umugirire nabi, uzaca umenya yuko atari wenyene. Aba basore batatu bahora babona umengo nibo bonyene, ariko babataye mu muriro bace babona ko atari bonyene, ko hari ugira gatatu. Hari ugira gatatu ariko ubuzima bwawe uwo nawe ni Kristo, niwe jambo wakiriye wizeye. Uwagira gatatu azagaragara mu gihe cy'ibibazo, azagaragara mu gihe cy'amarira, azagaragara mu gihe abantu bazaba ariko bagutoteza bakugwanya. Uwo azagaragara. Gira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Abakristo murafise inyota y'amafilime, yo kureba amakomedi, inyota yo kuvuga urusaku, inyota yo kuja mu bintu bitagira ikimazi, ariko inyota y'ijambo ry'Imana yaraheze mu buzima bwanyu. Ijambo ry'Imana rirakwiye gufata umwanya ukwiriye. Nagomba kubabwira ikintu gikwiriye gufata umwanya munini cyane mwishengero, ni ijambo ry'Imana. Umunsi Abisirayeli bitaga w'isabato, uwo munsi nta gikorwa na kimwe bakora, baguma mu mahema guhera mu gatondo gushika ku masaha nimugoroba. Baba bari kubasomerwa ivyagezwe vy'Imana kugira ngo babimenye, kugira ngo babyibutswe, kugira ngo babyitondere, kugira ngo babigenderemo. Ariko no munsi duhera mu gatondo ari indirimbo, umwanya w'ijambo kabura, ibintu bitajanye bitamatanye n'ijambo ry'Imana akaba ari byo biza. No, ijambo ry'Imana rirakwiriye kuronka umwanya ukwiriye. Birivuga ngo Yesu yigishije abantu, abigisha iminsi 3, abantu barasonza. Haleluya. Ugeze igihe Yesu intumwa zimubwira atoya nawe wigishije cyane vraiment, oya geze aho kweli iminsi ngahe aba bantu bararushe, niba ariko baranakumva. Aravuga atoya tibareke batahe mutama, uzobabwira n'undi munsi. Yesu aravuga atoya je ndakomeje, mwegende mu barondere ivyo kurya baze kuva hano bariye. Imana ishimye cyane. Birivuga ngo iki, birikavuga kandi ngo Paulo ngo yigisha iminsi 3 urudacanako, kugeza aho wararyamye mu idirisha yitura hasi arapfa. Paulo acaragenda aragirana aramuzura. Bene data, ijambo ry'Imana rirakwiye kuronka umwanya. Uno munsi Abakristo ni mugikunda ijambo ry'Imana, umwanya w'ijambo ry'Imana mubamusohotse mubamutashe. Iyo muvuga butumwa natebeje gatoya mwamwatanguye kwitotomba no arabadeya. Nimbura umukristo udakunda ijambo ry'Imana, Imana ntiri muri wewe. Nimbura umukristo mu mwanya w'ijambo usinzira, Satani ariko arakugwanya, agomba gukimiranya ubuzima bwawe, agomba gutwara ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirakwiriye kuronka ikibanza muri wewe. Soma ijambo ry'Imana, apana kurindira gusomerwa. Niyo mpamvu iyo mugeze mu makoraniro musinzira umwanya w'ijambo, utacumva umunezero wo kumva ijambo ry'Imana. Ni kubera iki? Nta mwanya ufise nawe wo kwisengera, nta mwanya ufise wo gusoma ijambo ry'Imana, nta mwanya ufise wo kurisomera mukira. Abakristo benshi mwanagura Bibiliya dimanche, mwagira no kuwa Mungu musoma ka karongo bababwiye, hama washika mu rugacubika Bibiliya yawe warayibisa ahantu kure. Ari bamwe batanibuka niyo bazibise, bazibuka dimanche. Hari nabandi zibatera n'isoni kuzitwara mu maboko, bazitwara mu mashakoshi, abandi mu mashashe. Bibiliya abantu isigaye batera n'isoni. Mukristo utegwa n'isoni gutwara Bibiliya ku mugaragaro, wowe nturakizwa.
gukizwa, Yesu ntabwo araba muri wewe. Mukristo udasoma ijambo ry'Imana, Satani azakumena umutwe. Yesu kugira ngo aneshe Satani, Yesu kugira ngo aneshe Satani yamunesheshereje ijambo ry'Imana yari yarasomye. Satani yavuga ngo handitswe ngo, nawe agaca avuga ngo handitswe ngo. Haleluya, bose bakoresha ivyanditswe. No musi hari abakristo bariko bibwa ivyabo, hari abakristo bariko bagirirwa nabi, bariko bajanwa mu vyaha biteye isoni n'abakozi b'Imana babahendesha ijambo ry'Imana. Kubera utazi ivyanditswe bazakuzimiriza mu vyanditswe. Hano nagira mvuga amakuru ariko reka nyihorere. Imana iguhezagire cyane. Reka ibi bintu bitatu bisigaye nzabivuge mu gice gikurikira. Imana iguha umugisha. Nimudukurikirana uri ku rubuga rwa YouTube, reka ngusabe gukanda subscribe cyangwa s'abone kugira ngo igihe dufise ikiganiro uzaba wa mbere wikurikirana. Ukaba uri muri groupe, reka ngusabe gusangiza abandi ino nyigisho. Ukaba uri kuri Facebook, reka ngusabe gukanda follow cyangwa suivi kuri ino page kugira ngo uzaje ukurikirana ibi biganiro tubarungikira. Imana iguha umugisha. Wari kumwe na Apostle Nduwakristo Glory Shine. Turabakunda cyane.